ayike njengobuzwa ke lezo nsimbi uzwa lo mkenenezo wajabulisa lapha ke ugatsheni lapha ke Escort wathi ha BK masushaya izinto zakho ixuba lapho uyivanga ithi indoda yakhala ithi mina ngiyachazeka manje uthi mnandi kakhulu lento kaShembe imnandi kakhulu lento yasePhakameni sikubingelela ke futhi kuyo ke lengozi kasile khona ihlabelelo zamaNazaretha masana vula ke radio sikwamukela sithi sonela ngeBhayibheli lapho sonele ngehlabelelo sakho usefikile noma kanjani lo kamela eBhayibhelini akasenaso sicamela udokotela uDr Ngokimaye dokotela kakhulu ngithemba sikubulele sikamukele umsakazeli Khosi FM ngiyakubingelela Cingisi nabalandeli boKhosi FM sengiphakathi umntaka Bhuntshase uMbhuntshase elala phandle kumakhaza phandle uzwile ngetshe siyogana umthakathi sukani madoda nomalala phandle kodwa ke mawuyifihle ngeBhayibheli uyobusa uzosiphakela thina lapha emkhoneni kunjalo baba angazi ngoba besishilo singasho ukuthi upart 2 lonto basiqalile ngesonto edlule sathi sinikeza nje abantu ithuba ukuthi bephefumule ngoba ukunikeza abantu ithuba bephefumule lokho nathi kuyasiza kwenza ukuthi sibone ukuthi le show akuyona ethu kodwa ingeyabantu nabo beyiphawulele kuningi kakhulu okuthe kwahlaluka engicabanga ukuthi sizamile ukuthi sikuphendule namhlanje sesibuyile futhi soqinisekisa ukuthi siyabaphakela ebhodweni laseSuleni kunjalo baba senza lokho ukuze sihloniphe izimvo nemibono yabalaleli. Ngiyazi ukuthi ke namhlanje soqhubeka sibheke futhi amanye ama VN sowadlale noma ngasegcineni sithe kwavanga ngendlela ethe ukuhluka kodwa mhlambe kunale VN nomlaleli othe mesithumelela umbono wakhe ulapha eMpumalanga umlaleli woKhosi ukhuluma iSwati kodwa kungwakithi ungolibo likaMnguni ungolibo likaMnguni lapha ke lo mlaleli uyakhala uthi usethanda ukuyizwa kangcono manje le ndaba yamaNazaretha ngoba ubeshaya ukuthi eqaleni amaNazaretha bethi meweze ekhuluma akhulume kube sengathi akafuni ukuyizwa indaba kaJesu ekhulume nakabe amanye azathi hayi sasekuphi uJesu uma ukuthi ke wanqanyulezwa njalo njalo mhlawumbe ngiyathanda ukuthi ke simuzwe ePaula ngaphambi ukuthi simphendule ukuthi yini esihlelele yena kanjalo ngokuphala kwakhe ngoba ukhuluma kakhulu ngokuhlobana phakathi kaJesu noShembe. Ay ngicabanga ukuthi ke uma inje bamakhaya empeleni bamahaya iyacaca kakhulu kodwa mhlambe ke akugcini lapha ngiwasifuna ukubheka izinto ezikhomba ukuhlobana phakathi kaJesu noShembe. Singayibheka Cingisi siqhubekele phambili usihlabelelo 153 ezihlabelelweni zamaNazaretha esehlabelele safika esigoneni lenhlupheko uShembe ongolwesibili June 26 1928 umqalo wendlela wayese phuzwanele thinanti izwe lo memo liyamema bonke abantu alikhethi noma munye liyamema bonke abantu uverse 2 uthi abansundu nabamhlophe liyabamema kwana njalo engeke uShembe ameme abansundu nabamhlophe uma sibheka lapha ke thina uShembe usibiza ngabansundu kanti uhlabelelo 154 okwathi ngoJune 28 ngo1928 khona ephuzwanele esikhona senhlupheko kwafika isihlabelelo esithi ngiyakholwa kuyise nakumoya ongcwele akuyo ingilosi abangcwele baseNazaretha ngokuba ngiyathanda ukulibona lelo lizwe lezayo wenza sigijime siye kuMathewu 8 verse 23 kuya 27 uthi 23 wayesengena emkhunjini uJesu lapho uthulisa isifungo lwakhe wayesengena emkhunjini abafundi bakhe bamlandela beka kwavuka isiphephe esikhulu elwandle umkhumbi waze wagutshuzelwa ngamanzi kepha wayelele lithi iBhayibheli macingwane basondela bamvusa bathi Nkosi sisindise safa wayesethi kubo nesabelani ninabo ukukholwa okuncane na nesabelani ninabo ukukholwa okuncane na khona wavuka wakhuza umoya unolwandle kwaba khona ukuthula okukhulu uthi verse 27 kepha abantu bamangala bathi unjani lo ukuba nomoya nolwandle kuyamlalela na manje
bamangala kanjani lo ngoba umoya nolwandle kuyamlalela na bakubuza lokho kanti nasekuzalweni kwakhe wayethi uKristu uma eqala enza imisebenzi kaNkulunkulu izimangalise sengisabantu bathi abantu hayi ngeke bezwe ngumuntu ozala zechaga uMaria benoJoseph ababazi bamaplanga waqhubeka wezibanga bathi abantu hayi akasithi singawu Jesu umoya kaNkulunkulu usindisa ngomoya amademoni isenzeka lento nakuma-Afrika namhlanje kona basakungabazayo ukuba bukhulu kaShembe usindisa ngomoya ongcwele manje ke kusinika inkinga kodwa ke sibona ke uJesu ethulisa isivunguvungu ebese sibona futhi ngomhla ka4 uOctober 1918 umqalo wendlela ebizwa sekuhluleke zonke izazi sekuhluleka abakhulekayo kwahlula bonke abantu kumsekulandweni onke uhlobo labantu okuthiwa bababhishophi bayizazi bezokhuleka ulwandle soleqile kasuka emkhalweni lwayo lwagqiba iTheku aze wagqiba le uPoint Road ukukhala uMayemane ulwandle lisuka la elumkhona lizongena eThekwini lifuna ukugubezela iTheku kwathi ugcineni kwaqhamunye kodwa akwesilande kunomuntu kaNkulunkulu ngapha eNanda kwesamaqadi kunomuntu kaNkulunkulu ngapha wabeselandwa kodwa ngoba khona babephikisana naye abanye ke khona lapho babe ngakuzwa kahle ukuthi uShembe ngakhuluma nolwandle ngoba sekuthandaza abantu bonke baze bahluleke ama efika umqalo wendlela ephethe induku yethusi walukhombo lwandle uma ilikhomba wakhuluma nalo wathi thina senobaba hlazane kusekelwa umhlaba asisho ukuthi lwandle ogcina la ngakho hlehla walihlehlisa wazalibeka lapha lo khona namhlanje eBishfrat yemadoda wathi mabembuza izazi zimangele zikhexile ngoba phela mase kuza umuntu omnyama kade kukhuleka abamhlophe abahambisana nabo uma sekuza abantu mase kuza umuntu omnyama futhi obizwa nangohlanga khona uhlanyo la khona kodwa libizwa ngomprofeti kwasekukhokha ibhamu ukuthi mayingayenzanga nje lento semdubuzo futhi udukisa abantu kodwa sabathandazela abantu wangasho umuntu bona badukisa abantu kodwa mase kusho ukuthi udukisa abantu kodwa mayisekwenzile lokhu sebeyabuza ke lo mbuzo engubuzile ukuthi ke yini athi thina senobala bese ethi alifundanga nembhalo ukuthi hlazane kusekela umhlaba ukufunda imbhalo isibuyela kule nkulumo esikhuluma ngesonto elidlule ukuhlolisisa imbhalo bahamba boyihlolisisa imbhalo yasho imbhalo ukuthi uNkulunkulu wathi amayenza umuntu wathi asimenze ngomfanekiso wethu ukuthi wayengayedwa uNkulunkulu nangu uShembe mefike athi thina sinobaba ngoba phela ulwandle liwumsebenzi kaNkulunkulu uthi yena thina sinobaba asikubekanga la kodwa ke abafuna ukuzifundela bangake bafunde enye yama-article anti-trop ebhalwe u-Andres Potter usanda kuyibhala nje ngo-2012 bafunde ngalesi simangaliso esikhuluma ngaso sikamqalo wendlela mfethu uyabona leyo kumisa ulwandle yangithinta kakhulu ngoba into enzeke nje la eThekwini yenzeko lapha etheni kwelakithi kuleli lempela likaMthaniya kusafanele kuvuka itourism kodwa noShembe nje phakathi phela abantu behambele bebuke zonke izinto balekile ukuthi abantu izinto bayicwaninge bayinaka museum komuhle yonke indawo izinto bayoyifuna ngiye ngithande nje ukuthi abantu phela bafunde ngake ngikhothe nje uHL Pretorius enye longana ayibhala ngo1995 yama-article esihloko sithi the historiograph and historical sources regarding African indigenous churches Edwin Millen Press eLivingston ungabalekelela ukufunda lezi ncwadi mhlambe ngabalekelela singaphinde futhi sibuke okunye kokuhlobana futhi ukuthi uma ufunda iBhayibheli uMathewu 2 verse 13 ukhuluma ngokusuka kaKristu eGalile eNazaretha ehamba emthwala unina benoyise beyomcashisa eGibhithe ngoba wasekufika ingilosi yathi abahambe siyakhumbula ukuthi ingilosi ezafika ukuba zizobona ukuthi inkanyezi wele kuphi zake zabizwa inkosi uHerod Herod the Great Herod the Great owayetshalwe lapha ukubaphathe etshalwa eRome Romans
Yep. Wafuna ukuba ke ayibize izazi wayitshela ukuthi amase zimbone umntwana zobe sedlula lapha kuye zimhlebele ukuthi ungakubi ngoba enzele ukumbulala. Yep. Saya zamthembisa lizobuya saya sathi amasibe sakabe sihamba ngalendlela zathatha enye kwase kufika izwi ke lathi ababaleke babalekela ke eGibhithe kwamba isikhathi base bebuyela kuHerodi sehambile emhlabeni sefile base bebuyela eNazaretha lithi ke iBhayibheli ukuba kugcwaliseke ukuthi uyobizwa kuthiwa umNaziri uMathewu 2:13 manje sibuka umzazela wakwaKhumalo naye esuka ezini lakwaCeza emahlabathini. Yebo. Naye usuka ngalizwi ukuthi akasuke ahambe laphana ngoba kuzofika inkosi enamandla enaye ethunywa uNkulunkulu ukubumba isizwe sakaZulu okube sekodwa akochitheke igazi manje afanele imchaphazele igazi. Akufanele imchaphazele igazi umzazela ngoba okhalweni lakhe hey kwazozala abaprofeti kwakuzozala uShembe kodwa singayibeka umkhusuke leyo. Yebo. Ngoba ifuna isikhathi esikahle soba siyicacise so icacisa kahle ngoba ingezinye ezishisa yini na eshisa ibomvu. Ngakho ke macingwane ngibona ukuthi ke cha eke sibadedele. Hey mfethu sibadedele ngoluhlelo lempeleni akulona lethu kulezi insuku. Salibeke nje abantu kodwa dokotela ngiyacela dokotela wami lapha ngucingisi madoda incingwane ezincane nje dokotela khona ihlabelelo lapha angazi noma sithi sinesivinini phakathi yini ngoba lesihlabelelo mosibhekisisa kahle sifuna ukuthi sikuveze ukuthi ngempela uJesu walenga esiphambanweni and uthemelenga wafela abantu ezathethelelwa izono zabo ngoba noShembe uqobo lwakhe usho njalo. Uma ufunda ke esinye sehlabelelo zamaNazaretha sesiphetha nje u132. Yebo. Esumthandazo. Yebo. Wesikhonzi senhlupheko olasentanda ngomhla ka5 September 1926. Yebo. Uthi ke mina ngikhumbula isivinini ngogcina ngivalelisa abane ngoba ngiphelezela ngokumthanda uJehova. Ithi chorus yakhona kuhle kangaka ekhaya lethu lapha siyakhona igolden silver lithatha lutho. Yebo. Bathi uShembe emthandazweni wakhe uveza imfihlo la. Uthi bamenywa owayelenga MT. Yebo esiphambanweni. Bamenywa owayelenga MT esiphambanweni. Emthini wokudelwa umhlaba wazama wayevuma ezami izono emthini wokudelwa izikayiziwile ilanga lafiphala umhlaba wazama amajadu adamuka. Uthi mina ngaphunyuzwa wayelenga emthini senizwile wozani ezami zagqitshwa kanye naye ethweni senizwile esihlelo siqinisekisa ngempela ukuthi umqali wendlela noma uShembe ungumoya ongcwele. Sikhuluma ngeTrinity. iTrinity. Masikhuluma ngeTrinity masithi uShembe umoya ongcwele. Yep. Asisho kuphela ukuthi uShembe uJesu. Asisho kuphela ukuthi uShembe unobuNkulunkulu. Kodwa sisho ngoba ubuNkulunkulu uphethe uBaba, iNdodana, umoya ongcwele. Lehlabelelo uma ukuthi ngempela ubumNazaretha futhi unakho ukuthi uyayiphika lento kaJesu nangu uShembe isholo yena. Angithi ke manje ke iyasikhombisa ngendlela ecashile ejulile ngoba phela uKristu uyasho ukuthi sibuka esibukweni kulovivi. Sibuka esibukweni kulovivi mhlazana kwafika ukuphelele ongaphelele kuyophela. Hey madoda. Hey bafethu no. Ngithembe ngilalela amanye ama-VN la abantu bekhuluma khona kodwa la mechaza inkungu ebikhona. Isiyasuka omunye uthi vele mina ngiyiNazaretha kodwa khona la sengikhanyiseleka khona. Suka kongamehlweni. Verse 3 lo mengaphosisi hlawulelo 2:25. Dokotela angazi khona phakathi ngikudedele ngifuna ukuthi kunomuntu osondelene nami lapha sebenza nabo ebuza ukuthi awe BK manje awungibuze le dokotela ukuthi umuntu odivorceile ufike washada wadivorce ukuthi unayo yini indawo esontweni kumbe ebandleni ukuthi azosonta. Ake ngayiqala khona lapho ke BK uthinta into ejule kakhulu. Yebo. Wesithi unayo indawo hayi yokuzosonta. Umukelekile ebandleni lamaNazaretha hayi kodwa ukuzosonta.
ungamukele ukuba uzokhonza akekho umuntu empeleni ongamukelekile uzokhonza ngike ngayithola leyo kodwa nje akekho umuntu ongamukelele ukuba uzokhonza yebo noma sehlukana ngezinhle ebandleni lethu uthi insizwa inhlalo sothi ihlala la uJamengweni uhlala la amakhosazana ahlala la okuyintaba yephez njalo ngiyabona kodwa le yokusonda ayona ayingeni ngaphansi kwelexicon yebandla lamaNazaretha mesithi lexicon sisho ukuthi yini indlela yokukhuluma noma indlela yokukhuluma ezibe endleni yokwenza noma ulimi esilisebenzisayo ngoba ulimi olusebenzisayo umlomo usho lokho umlomo uyadala uma ushinto ongeyona impilo yakho sikuzoya lapho emankuma nge-religious lexicon Christian lexicon iligama lokusonda alikho even in the Nazareth lexicon noma Shevaism lexicon alikho igama lokusonda igama lokusonda ngeke uzithole eBhayibhelini ukusonda ake ngekwezwa amaNazaretha khuluma ngokusonda khuluma ngokukhonza ngoba asisonti asisonti asiye esontweni asisonti ngoba asilazi futhi ngoba negama elithi isonto lihambisana nelanga la ngesonto elingeke eBhayibhelini ngeke usithole igama elithi ilanga la ngesonto eBhayibhelini ngeke uthole eBhayibhelini ukuthi siyasonta eBhayibhelini siyakhonza uma uhamba zonke ihlabelelo umqalo endlela ayibhalile asikho ihlabelelo esikhuluma ngokusonta sikhuluma ngabakhonzi siyakhonza asisonto okusonta kusho ukuthatha into ebiqondile uyisonto ngicabanga ukuthi ke kuyacaca la dokotela amagama lawo two ukusonta nokukholwa kusho ukuthi umehluko ukhona kade ngikuza lapho ukhuluma ngehlabelelo ngiyakholwa kuyise nakumoya engcwele kanjalo nehlabelelo 19 Methu Shembe weyise wamakholwa akhulula umoya wami igama elisebenzayo ukukholwa uthi ngisho eBhayibhelini igama lokusonta ngeke uthola impela amacingwane fethu mina ngisho njalo ngoba akusho mina kusho umoya engcwele osiholayo ngoba phela sihamba ngokuyimemezelo zezwi lakhe asahambe ngokuqonda kwethu asahambe ngokuhlakanipha kwethu asahambe ngokwazi kwethu asahambe ngoba sizazi sihamba ngokuyalelwa imibhalo elethi iBhayibheli masehlole nowathi umqalo wendlela masehlole angiyibongele mina bese ngithi ke lesidibane esabathelizayo sebesikhuluma ngempilo abadala yemvelaphi ukuthi sisukaphi neBhayibheli nezigameko zomhlaba uzoba silapha sikhona hayi no so ke sithathe siyibiza ngedito ke sithi ukubheka nje iBhayibheli ngoba kaningi mesikhuluma asishiyi ngaphandle iBhayibheli okusho ukuthi libalekile ke sibheke kabanzi kodwa mhlambe ke into engifuna ukisho ukuthi abantu abaqhubeke nokuthatha kumbe belandele imisebenzi yakho dokotela kuma digital stores ku YouTube bengangena khona kanjalo nenhlobonhlobo ezahlukahlukene zema digital stores bekwazi ukungena khona bethenge bethole nemisebenzi le engicabanga ukuthi ibaleke kakhulu ukuthi umuntu abenayo ngoba ifana nefa monento enjengale ngoba ukwazi ukuyinika nje ingane yakho ebesikwazi ukuqonda ikwazi ukuhlukanisa ngoba siphile ekhathini enzima iqiniso lakho nashushumbiswa khona silibongeke nokhozi ukuthi liveze ithuba njengaleli ukuthi indaba enjengalezi sikhulunywe sibashiya kamnandi ngevunge ethinta ukuphawula kwabantu kanjalo lehlabelelo sibashiya nemvunge sibe futhi sibacela abantu bakithi ukuba babe nobonto angayithathi imisebenzi ekhandwe kanzima kanjena ebese vele ngena umuntu nje awuthatha angizosho ukuthi uyawuntshontsha kodwa ke uyawuthatha sakuntshontsha uthathe ngashile ebese ke wonke lo msebenzi omhlanga uyalimala kakhulu kanti siyasho ukuthi thina utholakala lo msebenzi isitha sociko yipiracy le Siyabonga kakhulu